Unong yalam ka Nyautrap Youth Development Council HYDC ba Raiwan Sotun ula pashat ya ka Shaman Yakob Tainia bat ka Sorkar Meglaya halor ki jingmentoy ba ka jala kan yo na ka Shri Semen ka banang mi perthai hekithan Dai Strong East Janta Hills. Uni urang ba ulay thu ik jingkul mar ki ba mi na ka public hearing halor ka Shri Semen. Ula kop ika sorkar banya tainia halor ka jing penthami ka sorkar baling ba ka Shri Semen ka jala kan yo ki jing mentoy. Ula keno ika sorkar MDA bakala Highland det na ki kamram banya daya ka hok jang ki pai ba da ka bakhanglat ya ki brio ban shimenta ka public hearing ka belalong ha ka lai pui terik naitung da ki lathi bat ki tear gas. Ula penpau ka jinglingo bala penon kam da ki po shilom ban ti na lai ka surak ban khanglat ki pai ba ban poi sha ka jaka bala pelong ya ka public hearing. PD press media di wilayah Kloiban wan partner ni ke buat bahwa ini kalian juga Youth Development Council di dalam kaman apa ini buat soka hak beda ban ke isu juga semen dengan terlibat Raiwan Sotun presiden juga Youth Development Council Asin Tripoli. Di hari ini mengenai kapang PND di sini belakang nila pak ia ke press statement bagi iba Youth Development Council ka boycott ia ketika public hearing kawa long teh halu serman teh East Janta Hills nama boleh ba Youth Development Council kala alai participate kan sisian hadwi day ba ketika public hearing jongka Shri Semen depusi andala ko site taman rum turun yo kai kebengi golong ba labun penban hangte public hearing ladon ban tangki arun lengut ki priu ki bayi syak Shri Semen bat ki priu ki banabar ki bayi syak Shri Semen bat ki kulet ki bayi syak Shri Semen nanta bat ki officer jongga government ki bayi syak Shri Semen tiga jingkeli kami menta pelomba balik ngikut ya ketika public hearing kami kerja pollution control board jing syak la depan penmena ba kadon ke public hearing ki sian lai wan gidon ki bakren ka tu ni ki ongba ki bri ki banabar on syak bandai ki don ta public hearing jong ketika Shri Semen ndai ka kum ka EIA 2006 ke paragraf banyo ka appendix 10 kala keren sai part khoi bagi nu ki balong concern ya ka environment kata kemudian kila benda itu bagi participate lang ban pen ya kajing snow juki hak wede ba ketika environment hendrai ke bangi ba dem ta la lai sien la pulong ya ke public hearing sien kala pulong no nomor ba ka viewpoint juki pri ba persya ka kampun sipun sya ban ya ke viewpoint juki pri ba ya sya ya ketika public hearing andala film tu ngai iba ka government kala kam warana kambun ki police force ki ban yada ban khangla ya ki brio ki bakwa ban participate ketika public hearing ketika ka bangi ni na kalian jong ka sengi hadir bagi la boycott ni la supek na kendrian ni iba kali ka public hearing mat ka desu ka public hearing na menta ban pentrekam ke Shri Semen dengan iban kalau long ban kum ke public hearing ke baka sokarhi ke involve hante ke public hearing tiada kata ke government kampwa ya kene ke public hearing bahkan feel kalau khot no tangkat tu kan ingut kibri ke yes boss ki belum yes boss ban pas ya ke public hearing kajing isam sot nak kalian juni kumpi nongilam seng malam bani ya kajak ni jumi hante import East Janta Hills kiba don ya kata kajing temu ban lek participate hante import public hearing kajing isang sat ka belong satu kata kaba kajing temu ban lek ban participate daganti ke bajajai handai langat pemban hakata kajing sya lati charge baca kawang pemban da tear gas kawe kajing keli ko abu syam sukar kawang ba atau kami kelihatan kadang kena ke Democratic State kadang apa ke India. Lani kami kelihatan se yo kami desu kata ke Democratic State kadang apa di India. Andre kalau day memban kata ke dictatorship ke bapaknya dan ke sorkar NDA. Lada day ke Democratic State
balai ailat ya kibriu ki bakwa ban keren hante balai ailat ya kibriu ki kwa ban ki bakwa ban lek ban jesim benta hang tu balai don kam ban lati charge satu itu kibriu ki ban don hang tu ki basyak kawang de tiar gas kidi ki teroris kidi ki kai klau kidi kibriu ki barat tiar ki barat tiar ban mensal ngami itang uwe ubri uban rawat uwe ulati ubareru ban pen mensau rek ke jingkwa ju ubri tu kalong bangin lek te ban participate ban pen sngau ya kata ka jing sngau ki halor ka jing halor kata ka jingkwa ju kata ka shrisman ban ti ya te umausun uban te ban snai kata ka cement company ante hapo sinong daiston digane ka pi isai kedar ba imat hapo state nuclear imat keladon nak kata gunda raj kaba kat bagi kuat kini ki kapitalis kat bagi kuat ki kapitalis kalau ba dai ban pun ulong bai kata kamut ladang ikren dak tim pareng kata kamut hapo state nuclear mentai ya ba mentai kalau bai might is always right ka jing klein bol kadai ka badai but kinong job kidai beliau ba klein bol ka jing shanyon jog ni beliau ti hapo East and the Hills ka isa kedaba ka state government hi kala feel na dong sedong hakaban yada ya ka hok jog pripai hante hapo East and the Hills district ida tu kaptere kam botamai tu gane ka kam kabare ida last time the first public hearing jog assessment for HYDC ka lek participate Yele yang tu ki klenti ik surok mereka pen blok mereka tu dompar ki mau pen blok mereka dompar hang tu indai sudah bok bong ba pi ka seng ni gere ko ka seng ka ba believe in the Gandhian way of life ka ba ni ka seng ni ka ya to non violent you can slap the right side will give you the left side to slap de hak tu ka por ka ba pidai bangilek ni ki pen blok ni da tu ka dompar tu ki on kelado menen le ki latis non lagi jisbi katu bukan isai ba kane ka government ka kwa ba ya ka shrisman bandai ban bandai ban dino ya kete ke caka makan yo kurup ke shrisman ya kete ke caka ka badon hadu terus 4 hektar yang menen ka ya ka menen ka public hearing jugi kedai 4 hektar ka plan jugi kedai terus 4 hektar tiga state government ni ka kwa ba ka shrisman ka ban ni ban lut ya kete ke spa apel ka badon hate kenang ba kalau wei jong ngajak beri jungi kalau high and dry kata dia bagi ini kene gede kam lagi gunda bro tidak jong suka bat kumbing ong na tu pesan kesni ba nakalian jong keseng ngilak boykot yang kene public hearing jong ka shrisman ngin kwa hitam ban le isi mentaru umar ngilak tu upa pada ke private hearing ni boykot kene bat ya kene jing pas jong nuclear pollution control board ya ketika hearing menen kesni jong shrisman ni nakalian jong keseng ngin accept dalilero unless and until ban pelong biang ya ke public hearing sesisin ban khot ja paro kitu di bakwa ban keren ha ke public hearing lada ki bayasha khotlan ban ni ba persya khotlan kata kedega jikwa ni na kalian tu seng ban ni condemn hilu ya ke jingle jo ke police department ban lati charge ban kawang do tiar gas ya kitu di bakwa Malaysia tu ka public hearing apa ya balai ka bang ni ban keren kolomba pihak ini isni beladab nakaliang jong deputy chief minister juga Sokar MDA yang state negara uba madu Preston Dumsong umba pikir ka kejuan juga cement company yang ni buat state negara ka wara ya benefit ka bubun ba economic benefit ka bubun ba harbi de bagni benta ni nom kran resi buntin ni ngai na por sa por ka no wara benefit ka no ka wara ka ni ka economic benefit namta ka jelam negara ni ong tak wei balda ka state government ka nur haya ki representative hantam ye kini gi langot di ministers di badan nakmat do ban ya tainia bat ni kinong ilam seng ban pi la ka jong kania hakanu gadur ka jelam negara ka yo nong na tegi cement company ki badan hantai hapo is chatiels namar ke ka bangi mangi nakaliang jong seng ni iba kabun ke jingdu nong ban ya ke jingdu nong na kabadon kiti cement company hantai hidup nong hak wide ba ke environmental ka effect jong ka environment
Ngidu nong hak bide bat kam ka jam, ngidu nong hak bide bat kamai gaji, ngidu nong hak bide bat koi ka kya, ngidu nong nadong sedo. Ngam tip hidup ti ci nu sa badom brom dengi ikren ya kata ke jing yo nong economically manu boyo nong economically ya ta kaji. Dan nak tak tahu ni ibu ya kini ke challenge hikmat ke state government ba wan ngin ya tainia. Wan ngin ya tainia once and for all ban ya pen I la bajong kania kumno ka government bai I bang yo nong na cement company. Ni pen I na kalian tungi kumno kajak meri tungi pak state tungi ka nong nang ba kate ka cement company ki bodon hantai. Kata kedeka kubur ko kuat kon pak sa government bal da government kan nur. Lada ka government dan kan nur. Lani if the government have the guts come face us. Hinde ya live debate apa TV. Kata kedeka bang ibu lada kisngo ba nakte ki cement company ka jala tungi ka yo nang. Te tang de ki kubur na tepat ni biru ki press ki media bandit kili na kili nongelam juga government MDA government hantam kini di cabinet minister mana kalian juga seng HYDC klien open challenge banyak debate kat nung yo nong ning idu nong na cement companies dia kata kajing kepat nga ya ki press ki media langsung halit kili lah baki trek lanu ki trek ni na kalian juga seng ni la long bari